ngeke hleze ngihlala nesipoke endlini ngeke phela ngoba naye ingane ngitshela ukuthi uma wayi uyaphila sanibonani ke ubongiwelo indlovukazi ngiza nendaba wona uzana nini endlebe hayi ke ngimithe uGayi umlungu ngiyamitha uGayi uyi-single father, you know. So kusho ukuthi ke wangitshela ukuthi ke masihlangana unkosikazi wakhe wayesishadile unkosikazi wakhe washona. Ayike nami uthi uGayi angithande nje sisanda kuthandana angi-introduce kwingane yakhe nami ngijabula ukuthi okay kusho ukuthi lo bhuti userious nangi-introduce enganeni yakhe kuthe gqiqi siyajola nje kunjalo asikakashadi but uyangikhombisa ukuthi uyafuna ukuthi angenze unkosikazi wakhe abese yangicela ukuthi njengobaba onengane esencane ingane yakhona ina 4 njengomuntu osanengane ena 4 uyacela ukuthi ngimuve inabo ekhaya labo ukuze ngikwazi ukuthi ngimsize. He really need usizo ukuthi akwazi ukuthi akhulise ingane. Hayi nami ngivume ngibone ukuthi no man uGayi userious and yonke into ayenza wezama ukwenza sure ukuthi ngihlale ngikhona ngisho ukwenza izinto nengane uyangi-invite ngikhona nje ngaso sonke isikhathi. Okay fine. Bese ke uGayi kusho ukuthi ngelinye ilanga ngihambe ke ngiye angithi sengihlala nabo uthi ngihambe ngiyolalisa ingane ke I'm taking in umntwana ngimfundela istory uthi ngimfundela istory umntwana ngifunda istory abese yangitshela ukuthi sisi uyazi ungibiza ngegama uyazi ukuthi uma akashonanga uthi ngithi athi ukhona la uthi ngithi I know mntanami uma wakho died a long time ago uthi ngivele ngiyidabukele ingane uma wakho washona mntanami washona kudala abesethi umntwana okay umbone ukuthi ngathi lento engishoyo nje umntwana akafuni ukuthi ayikholelwe but abese yangiyeka nami bese ngiba confused leyo nto ihlala engqondweni yami uthi hayike kuqhubeke futhi kuqhubeke nempilo ngiyazama ke okay ngilokhu ngicleana ke endlini ngiyazama ngithi manje sengihlala sekuyikwami la full time even though singakashadi nobhuti but usekangi-engagile sesithembe senze usushada so ngiyazama ukuthi mangicleana ngicleana ikamero lengane ngithatha ama-toys akhe ngiwaqoqe ngiwabeke ebhaskidi ngizama ukuthi nje ngicleane ekamereni lakhe uthi njalo mangilala ebusuku mangivuka ekuseni ngivuka ama-toys asephindile la kade khona and ingane ilokhuzile ingane siyadlala ngawo and nje kubukeke ngathi shuthi akhisho umntwana uthi kodwa ngiyibuza ukuthi ingane siwakhiphe kanjani uthi even nangendlela bengidecorate ngayo ekamereni lengane ngiyathola ukuthi ilokhuzana kushintshiwe kwaphindela back to indlela kade kuyiyona eqaleni uthi hayi ingane ngitshethe okay ingane mhlambe ithanda iroom yayo linjalo uthi manje la ngiqale futhi ngicleane epassage ngithatha izithombe ngibeke ngendlela ethile like ngidaside nje uthi bese ngithatha isithombe sikasisi ngoba isithombe sikasisi sisakhona la endlini somshado wabo nje bese ayifamily uthi bese ngiyasithatha lesi sithombe ngisisuse la edining room ngisibeke edongeni epassage uthi bese ingane ngakusasa ke bese siyadlala babaya ke usemsebenzini uthi bese siyadlala nengane sidlale nengane siyadlala ngama-toys bese yangitshela ukuthi enene ma cause bese ngibiza ngoma uthi mina ngithi ya baby uthi bese ithi uthe uma ngikutshela ukuthi ucela ungasusi izithombe zakhe odongeni la esibeke khona uthi uyacela ukuthi le ndlu le uyiyekele ihlale ingale ndlela eyiyona uthi isisu siyaxuxuzela uthi ayibuza ingane ukuthi ukhuluma ngani mntana mathi ya ungitshelile uthi siyabonana naye from time to time uyeza la endlini azongibona sixoxe nasebusuku so uthe nje ucela ungashintshi isithombe uthi nangampela lale uthi makavuka ekseni athathe isithombe sesibuyele back kuleya ndawo la kade sikhona kuyona uthi abesethi ngeke uzobuza nangumlungu ngoba usisi umuntu omnyama ubuza indoda yakhe ebhudi ngicela ukubuza ukuthi la endlini mangithi ngiyaqoqa izinto ngiziqoqa ngenye indlela as a woman nami ngizama ukuthi zibe ngenye indlela
ziyabuya zibuyele back. Ukhona yini into oyaziyo ngaloyo nto? Khona yini ulwazi olwaziyo ngaloyo nto leyo? Uthi ubhuti bakamphendula ubone ukuthi kukhona into ayifihlayo ngaphakathi. Kodwa athi I don't know what you're talking about. Are you sure ukuthi nje ave mhlambe khona into o confused ngayo ngoba leyo nto leyo ayenzeki nami angiqoqi. Uthi ngibona ukuthi okay uGuy khona into ayifihlayo and nje bengiphendula uthukile but kodwa futhi uyangigaslight ukuthi enene mhlambe yimina or ongekho right engqondweni. Uthi bese ngithi okay kulungile ngisilale. Masilala ngiyavuka ekseni isithombe sesiphindele odongeni. Uthi nase kitchen ngale ndlela izitshe bengizi arrange ngayo. Uthi ngiyathola ukuthi enene izitsha zibuyele ngale ndlela indle ngangifice ngesikhathi ngithana nalo bhuti ingakhona. Uthi ngashokeka. Kwenzekalani la endlini? And manje ngiyabona ukuthi ingane kuphela ezokwazi ukungitshela. Ubaba ngeke azakwazi ukungitshela. Uthi ngigcineke ngisalindile ngilinda ukuthi ubaba ahamba emsebenzini ngisale ngidlale nengane. Ingane bese iyangitshela ukuthi kwenzekalani. Ucabanga ukuthi wena umama ukuphi? Ngicela sicabangeni. Nicabanga ukuthi uphi umama? Ingane imbona kuphi? Kwenzekalani ngalesi story? So nangoku part 2 wale story ke lesi sika sisi othandana nendoda enengane encane. So uthi enene ke njalo makambuza uGuy uyamgislight umtshela ukuthi enene uyena one paranoia ayikho nje lonto. Possibly ingane ibona ispoki. It's not that ibona uma wayo ngempela, and so she just needs to ukuthi understand ukuthi phela basanda kushonelwa, they still grieving. And so umenza nje uyamgislighter aze suggest ukuthi so I think you should go and see a therapist because clearly you're losing your mind. Nangampela lady ahamba yobona therapist ayixoxela therapist, they seem to be in a certain understanding. The therapist understand ukuthi kushuthi khona into ekhona la. Bese thi therapist yakhe no, you need to play along and keep on asking your son what's going on. Usan lo kalosis ayinangampela ke umama aqhubeke aphindele endlini aqhubeke nempilo yakhe njalo kusho ukuthi nje namakenza eclean indlu orenza ukuthi njalo izinto ekseni uzovuka ziphindele la kade zikhona. Ngisho estole ehambile yothenga igrocer uzothi makabuya uyabuya zonke izinto ziphindele la kade zikhona. Uthi usisike bese ya decide ukuthi okay while umkhwenyana wakhe engekho eye emsebenzini yena uzosuke athathe ahamba yofuna icamera acashise icamera kuphi dining room. Because mostly ushintsho oluningi lenzeka dining room nasekamereni lengane. Nangampela ke ahambe ayothenga icamera encane enze sure ukuthi akayibonakala and umkhwenyana wakhe akayiboni abese eyayi-installa kuphi dining room. Uthi nangampela install nasekamereni lengane install uthi kudlula izinsuku ahamba kwi therapist futhi ingane location nje ukuthi nje uma ke usethe ungakwenza ukuthi uthe uma please ungangiphekeli kanje yena imacaroni uthanda ukuthi ungiphekele kanje, so ucela ukuthi mawungiphekela imacaroni ufaka ama bread crumbs phezu kwemacaroni and cheese. Hayi uthi yonke lento every time ingane mayikhuluma uyakhuluma nobaba wayo ugaslight usizwe ukuthi hayi no khonto erongo ngawe ngeke, I think you should consider taking amaphilisi because clearly you seeing things. Okay, bese usisi alinde ke azitshela ukuthi kuhamba isikhathi. Okay, usisi umama kaqhamuki wengane icamera ayivezi lutho ukuthi khonto ekhona. Kuthi ngelinye ilanga ngoba phela useconsidera naye uGuy ke usetshela abangani bakhe ukuthi enene unkosikazi uyasangana akekho right ekhanda. Usetshela nje ngisho nomndeni wakubo kantombazane usuwazi ukuthi indodakazi yabo iyahlanya because ucabanga ukuthi unkosikazi lo munye uyaphila. So uGuy nje naye umgaslighter to the core. Bese usisi after install lo ma camera ke nangampela kudlula izinsuku abheke uyabona umama la dining room kunendawo banama tiles like wooden tiles. Uthi lana phansi ubona kuvuleka isicapha aphume lo sisi uphuma kuphi, uphuma la phansi dining room.
uthi nangampela aphume ukhuluma nengane yakhe, aphume uyahamba ahamba ekamereni lengane yakhe, nasekamereni ufika akhulume nengane yakhe, adlale nayo, bakhale bavalelisane bese yamtshela ukuthi useyahamba futhi. Ayi nangampela usisi ayithathe lento le ayibeke, angafuni ukuthi abuze umkhwenyana ngoba uyambona ukuthi umkhwenyana uyamkislight, ayithathe ayibeke le video le, aphinda aqhubeke kudlule futhi elinye isonto aphinda aqhamuka umama nangempela makasusa isithomba sithatha sibuyise kanjalo. Uyakwenza lokho akwenza nje isikhathi eside kuze kuthi ngelinye ilanga athi usisi lo uzolanda abafowabo ngoba nakubo sebecabanga ukuthi uyahlanya, ahamba olanda obhuti bakhe athi ngicela nizongibhekisa ukuthi kwenzekalani la endlini yami, angabatsheli ukuthi kwenzekalani. Athi nje ucela bazomcheckisa ukuthi enene uthole ukuthi kune basement endlini yakhe, so ufuna ukulungisa ukuthi ayiqoqe khona ezokwenza ukuthi kube i-main cave for indoda yakhe. Bafika ubhuti bakhe, mabafika ubhuti bakhe ehamba nabo bayafika behle bangene naye angene, yena ngalesikhathi engene uyarecorda uphethe ifone nethoshi just in case kumnyama. Mabangena bayafica kunomuzi ngaphansi, full on furnished house, full on apartment nje kwe-underground i-basement yabo. Bayafica bamfica lo mama ukhona, kusho ukuthi ushokhekile, ubebuka i-TV asukume. Uthi mind you i-TV mayikhala izansi awuyizwa ku-basement because i-soundproof leya basement ngalendlela. Uthi abafowabo bashokheke bacabanga ukuthi babona isibhuki ngoba phela lo sisikwazi ukuthi washona. Uthi abese ekhipha isibhamu lo sisi lo uma wengane akhipha isibhamu kuba la ihleli khona asikhipha isibhamu. Uthi masikhipha isibhamu athi hayi usisi lo munye asizanga ukuzolwa nawe, sifuna ukwazi ukuthi what is going on, wadeclare dead and why are you allowing me ukuthi ngikhulise ingane yakho if you know you are alive, and why uhleli la kulomuzi. Uthi obhuti bakhe ke bazame ukuthi bamphazamise lo sisi lo baze bagcine sebekwazile ukuthi bambambe ngoba isibhamu ukhombe lo munye usisi. Abese beyambamba bamhlalise phansi, bathatha isibhamu bamphuca isibhamu. Yini eyenza ukuthi uthi ufile ungashonanga nabo? Abese ethi usisi makabatshela bazoshona nabo. If uke wabatshela they'll have to disappear and leave the country, or if not they're gonna die. Bagcina beshokhekile wonke umuntu ethulile bebhekene. Okay ke nangu part 3 ke kusho ukuthi ke bagcina sebemphuceleka isibhamu bamhlalisa phansi bambuza ukuthi kwenzekalani. Washo ukuthi enene if bayazi kuzomela bashone or they need to leave the country. Wathi usisi angikholele ukuthi kumele ngishiye country, ngifuna ukwazi ukuthi wenzani. Usisi nakhona phela lo olokhuzayo lo behlala nengane lo mnyama usisi omngane wethu, yena uthi yena wayesebenzela amaphoyisa a long time ago as a private investigator, so nje investigate izinto it comes naturally to her. Athi ngeke sishi country and also angizukhamba nabafowethu and awuzukusibulala, you need to tell us ukuthi kwenzekeni, why wena ukhona la kwi-basement. Uthi ke abese usise yachaza ukuthi enene no mina ngihleli la kwi-basement because phela sinomyeni wami, we had financial issues and to a point where besingeke sisaba nemali because imina umuntu owaye-breadwinner kakhulu, yena uyasebenza but as you know i-income ayingenisayo is not enough, so saplan ukuthi okay ukuze sikwazi ukuthi siphile le lifestyle esiphilayo and nokuthi ingane yethu iye towards ikole ezi-best kuzomele ngifake ukufa kwami. Sayiplana ke nomyeni wami ukuthi ingcono ngife and ngizohlala la e-basement and sasa gcina sesivumelene ukuthi ingcono athathe unkosikazi omusha, which is you, ukuze ukwazi ukuhlala nengane. So bengihlala la kwi-basement ke ngilo ngiphuma. Uthi in order for ukuthi umakhelwane bakholele ukuthi ngishone ngempela, you had to come in epicture. Abesethu sisi ke great.
nami ke ngizokutshela isami story ke. Mina ngusibanibani wakabani private investigator ngiqashwe insurance ukuthi angizo investigator umyeni wakho. Njengoba ngilana nje ngishade nomyeni wakho cha ngangave nami ngimshade ngokweqiniso ngangiqashiwe ukuthi ngizo investigate umyeni wakho because insurance khanda assume ukuthi ngeke indlela umyeni wakho ayethi ushone ngayo yayingayenzi sense. So you are under arrest for ifraud. Ingane izosala nobani nibophelane miyeke yo yaphela ke indaba uboshiwe nomkhwenyana isistory songasihlanganisa ekhanda nawe uzibonela ukuthi nomkhwenyana uboshiwe nalabo bhuti abalandile abawu2 abebe athi uhamba nabo abantu bakuba kubona abantu bakubo they also private investigators working for an insurance company. Wow.